conseguiu vender o leite. E a vaca tamén. E marchar a New York. O primeiro que fixo foi chamar aos 3 cochiños, que compiten con Trump na construción de radiceuros. Instalouse na Quinta Avenida e alugoulle o primeiro Rapunzel que agora leva o cabelo ao garzón. Un día coincidiu ca Vicente Brancaneves. Que faltas de agardar montar un editorial para escritores noveis.